Үйрәқілеттерін атыржы қиынағы сүбі мұнияқтарын етінен бүгін педагогтарға үлі жарбанката тәрелінен манна сүрбеттен тақса ұлыз берестевителік кәлін специалистері үліға ғыңырды. Физиктары, химиктары өсі информатика оны омық тылын ұшталарын үліға өрі көті ұлықтара. Бүгінгі педагогическай жарбанкаға үстістен тақса үлеместетігер ұңырдылар. Сүйіс төрден өрнәшілік Томпол ұғын Тополина өсколатығар математика ұшутала суаға бет. Бияға благоустроенный квартира берілілер, барбут ұшталарға жүрбет өтчағы беребет, детсад бар, оғлақ болақытына. Анабыр ұлығын берестебетелдері әме бары условияны тәребет кен мәктелілер. Кинлер математика, омық тылын, оны физкультура ұшталарын ұңыралар. Был это по программе республиканское жилище день. Икки места лятывет, оно хаптывет уже. Билин барар оголару, это проехать любит, подъемный любит. Это лагаллары, калеллер, особенно физкультуру учуталлары, альбахтары бит. Конкурс тубит били. Булырын үйрәкмендер бит, Чорчтан институты, бидерам барам армия баранка бит. Бу хаян калым оннан бу, бәм идебинен анабурга бу үрдүмен бердим, әреллер әренә мөкәйттекедәм, уллар дейдәр. Ирак осколаларга условия олохтонор, онтон кинсерге жие болуктагар үлек өстөрө күчүмагай. Ол да болар коракка хала сатачы карабахан. Мен корат ихер көрдөбүтүм сел барта Ирак байлары бит хоту деп курдук. Олихен хатахара шансов деп курдук. Оттон историк делек Михаил Харбаев Ирак чугас дебекке хая баграр осколага үлелерге белемин ден этер. 2 жыл мен дәм уже то опыттахпын, лирттым. Олар көттөлдиртте бит шөй вебсайт буллаха чепчеке үлелерге. Педагогтарга аналлах үле жарбанката быйыл үһүс төгүлөн терилинде. Маныха аспитерәһине түбүктеринен бала челбәх договор оңгулубута. Хеттehüs хеттун үс договору уже түһәрен хеджебит. Олгынан баран учуталлар даганы детсаттылы хеттерен надалар. Бүгүн касбирди улус иккили кехниллагынан холобур бехенче кехни киллер мантан иҗе барар кыктактыр. Үйрәк жила сагланара чугахата. Онон бүгүнкү жарбанкаттан үчталлар сөптө гулеместеден булан саң сергетиген билини таргатыктыра. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Сахатливенте, Джокускай.